Fil-kawża kostituzzjonali miftuħa mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat dwar allegat ksur ta' drittijiet fundamentali tiegħu, il-ħamis filgħodu quddiem l-imħallef Dorin Clark xiedu Dr. Massimo Vella u Dr. Aldo Vella. Hu missier il-Maġistrat Gabriella Vella li skont ix-xhieda ta' ftit tal-ġimgħatilu minn Dr. Muscat għamlu kummenti fuq l-istess materja u suġġetti li kienet qed tinvestiga l-istess maġistrat brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Dr. Muscat fetaħ din il-kawża biex il-Maġistrat Vella tirrikuża ruħha mill-inkjesta maġisterjali dwar il-Vitals. Quddiem mistoqsijiet mill-avukat Charlon Guder fisem Dr. Muscat hu l-maġistrat inkwerenti ma kienx kapaċi jgħid jekk jafx li joħtu jiġifieri il-Maġistrat Gabriella Vella u x'qed tinvestiga l-inkjesta fil-konfront ta' Dr. Muscat. Dan wara kumment li kiteb fuq Facebook taħt post mill-avukat Anna Mallija wara sentenza tal-imħallef Francesco De Pasquale brabta mal-konċessjoni tal-tliet isptarijiet lil Vitals. Mistoqsi wkoll minn Dr. Guder jekk kienx jaf meta l-kuntratt tal-isptarijiet kien iffirmat u minn min u l-maġistrat inkwirenti kien evażiv hekk kif qal li dwar il-materja kwistjoni kien jaf biss dak li ntqal u nkiteb fid-dominju pubbliku. Madankollu meta mistoqsi jekk jafx taħt liema amministrazzjoni ġie firmat dan il-kuntratt, Dr. Vella tenna li jaħseb li dan sar taħt l-amministrazzjoni meta Joseph Muscat kien Prim Ministru. Wara hu l-maġistrata kien imiss jixed ukoll missiera Dr. Aldo Vella li kkonferma li jagħmel likes u saħansitra xered post ta' Facebook brabta ma' protesta u kkonferma wkoll li jaf li t-tifla tiegħu qed tmexxi l-inkjesta tal-Vitals madankollu tenna li qatt ma tkellem ma' bintu dwar din l-inkjesta jew ipprova jinfluwenza. Sadan it-tant matul is-seduta l-partijiet għamlu l-argumenti tagħhom dwar talba biex dokumenti mill-inkjesta maġisterjali jiġu eżebiti f'din il-kawża kostituzzjonali. L-imħallef Dorin Clark laqgħet din it-talba għal numru ta' dokumenti mitluba.